Ti surat ngentay ikan biyagita ket naggapo kan ni Alexis ti La Trinidad Benguet. Kasto ti linaon ti surat ni Alexis. Dear Mr. Lonely, kayat ko apay drama ti pakasaritan ti biyag ko tapno mangegak no anya ti may balakad yo kanyak. Bueno gagayem intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngem patulod ni pagayam nga Alexis iti programa tayo Dear Mr. Lonely. Hoy Banjo, Alexis, da kayo matgayang ti masabat ko. Kumusta ang itibiyag ti asawa na? Nagkalay sa kayo matgayang man? Buwan gayam. Apa kaslasaan ka naragsa? Narigat gayam ti asawa na? Siyempre Sana sinsinanti banag panangasawa gayam. Talaga maitalikan iti makunang obligasyon iti pamilya. Buwan nga rod. Nailawaan mo't nga rod ti tao. Apay? Makababawi ka? At talitan? No siyaktisi ka, saan nakapulos nga agbabawi? Tani, nagpintas ni bagat mo. Si Kamot, nagpangitak. Humble ka mo't unay, Alexis. Napintas ka? Isungarod ngayon kalay sana ka ni gayem ko, Abanjo. Nagpintas ka. Nagseksi ka. Naglaing ka pa, Nailawaan la kanyak data. Apay, pinikot mo. Saan ba ta? Never in history apikotat ti may sa lalaki. Nagkalaysa kami ta kinayat na. Ay, wala niya. Sige, Alexis, Banjo. Baliwan tayong ton Texas sarita. Pane, dardarasak. Sige, Sige. Alexis, mapantamat ta. Sana matagtag rin, Alexis, Pagkaruman nga tan. Manipod ijay taon. Nyaging ka dito'y balay. Saan ka matagtag rin? Anya kumahay tibagak. Awan matlat serbik. Apa kas tati soom? Kagura na ka din? Diyak amukan ka. Sige, tagpalasak. Ay, apo. Nagrigat na ya. Talagaan, nagrigat gayam tadasawa na. Lakay. Apay. Aging ginuran sa dagiti agasawa. Apay, aya. Saan dang harot nga agtintin na garay? Urayag sinabat da. Nakamirugrog jay babae. Amangan mo't no aginaw. Nagbiitin ngay. Kakalkalay sada. Apay, nalipatan mo bakag. Kat musigod nga kabkabalay da sakbay nga nagkalay sada. Uwan anya. Ngamday tangat at makagapaw. Makapasurong. Manang, napudot sa tiulong. Talaga napudot tiulong. Imbis na naragsak ka, tayo kalay sana ka ni Manong Banjo. Saan mo takanayon na napudot tiulong? Amok ang napilitan lang ang ikalay sa kanya. Pagkuna amat, Manang. Sigo din. Manang, inkalay sana kata napintas ka. Sexy, napudaw, nalaing kang katumapay. Kasla kang arod artista. Nagadong artista ti kaing ingas mo. Kaing ingas mo ni Isabel Granada, ni Rica Peralejo, ni Dina Bonivi, di balasang pay, kintad tumapay. Oray na pintasak ako na kitag tao, taawan matlat serbik. Ay, amukon. Aginaw ka siguro anya, Manang. Aginaw? Wen, kasano aginawak? Kat di kaming tupay agkakaida. Anya? Kakalkalay sayang ang di ka nagkakaida? Nauman kanyak day chay. Imposible mo't Tapno amom. Amok tinapalabas da Banjo kun Susan. Ex na dayjay, Manang. Amok mo't dayta. Adot yung ex na. Ni Belen, ni Mencho, ni Bridget, ni Eunice. Kan ni Sinaida,
Kanjak amo pa'y tidaduma. Ay, masurunan. Ay, amukon. Agim-imon ka. Matay ka ni ti imon. Anya, mana? Ay, anya aga pong agi mo na. Nagado ti agkas ka na. Tapno amom. Iso ti rumban nga agi mon. Nagloko-watan ni Alexis. Apay aya, bakit? Pagibunan nakiddain tinapalabas ni Banjo. Ada ayamot kasta. Ada Sino? ni Alexis. Isumat tidildilawag. Tila pagimimunan na. Natural day ta itinapod no nga agayat, kunada mo. Ay nalakay, saan anapod nung agayat ti man nangimon? Iso nga rod nga agimon, ta ay ayatin na unay. Saan akasta day talakay? Kastoy. No ay ayatem ti may sa tao. Ayatem ti amin na. Iti ababaapan na Uray asino pa'y day ta tao. Uray niya pa'y tinaglabasan na. No ay ayatem ti amin kankwana. Saan mo apasakitan? Saan mo agurain? Nakasagana kang agsakripisyo. Kasta ko man ni Alexis. Ay ngamsan ba? Jakman, amaw ka dakwada. Kasaritam to, bakit? Iti kasta masigod. Tanuusa na masigod. Adda dumakil na karire. Alexis, adda ka magdahan dito palengke. Unsa, Brin? Siya akong ti agpalingki. Tadyak kaya't abaunin ni Banjo. Masurunak lang. Talaga na in love ka maturay ka ni Mr. Manya. Anya na in love. Aywan, mapantaman pa'y ag-soft drinks ni ta kantin. Pag-istoryanta. Umay ka. Da kami kada Banjo ti nasingad nga gagayon. Kanayon nga agbarta kiti. Ni Banjo? Way, Apay aya. no saan nga orayan ni Susan? Ibarte ka na. Minalam asunduan ni Banjo ni Susan. Ngam idinamuan ni Susan nga adda kinakuyog na asabali. Liniklikan na ni Banjo. Dahil tatiga po na, akanayonan nga bartek ni Banjo. Nasakit tinakam na iti panangliklik ni Susan kankwana. Bun nga taa. Iso ang nagbartek ta saan na akayat amapukaw ni Susan kankwana? Bun nga ta. Siyempre, lab na matunay ni Susan. Wen anata. Ngam, insina ni Susan. Tangamin, adapay nasukalan na asurat ken regalo ni Banjo ken ni Tisay. Dayta ti nangisinaan ni Susan ken kuana. Of all his chicks, ni Susan ti pinakalabnaan niya. Wen anata. Apay apasig akasta ti sumbat mo. Di ka pala idiretso awon. Mabalin mo't awan, mabalin mo't angata. Sa bagay, ado matang tinakadamagak itinapalabas ni Banjo. Saan lasik ka? Isong amok dagitan. Ngam sikati the best. Tas sikatin kalay sana. Napilitan lang. Kasta ka de, timbaganakin ka? Iso ti bagbagana kadagiti agdamag. Manang, ikatamtiki naman ng himon mo. Tanay ti pakatayam. Di mayatap na sublan nan ni Susan. Ala, adda asawa ni Susanan, Manang. Isaasaan mo na paghimunan. Ore adda asawa nan. Kay supay lang ti addi panunod na. Amok dayta. Ha? Nabasak amin ang love letters na kadagiti chicks na ni Susan at talaga ti pinakalove na. Manang, sika ati pinakalove na. Ngamin, sikatin kalay sana. Sana ni Susan. Kasano nga ikalay sana ni Susan? Kat insi na nga rod ni Susan. Ngam kakaasi ako mamkamat ki ni Susan. No saan nga insi na ni Susan? Iso at talaga ti kalay sana. Dayta ti pudno. Uy, agim-imo. Anya aga pong agim mo na. Ay namanang, saan akas ta ti panangipakita? Iti ayat mo ka ni Manong Banjo. Di man to may ipakita kanyak ti panagayat na impakita na kin ni Susan. Anya? Nasyak ti gumura. Bye-bye anak. No ni Susan idi ti gumura. Kaasi ang mga iayo. Amok dayta. Iso asaan nga iso ti sakityo. Sa bali ka matanya. Apay ayamanan. Nangag ko ti saritaan yung agbabarkada. Anyaman tinagmon. Kanya-kanyang topic da kadagiti ex da. Di nakamat dapay ni Susan nga ex mo.
Ngam kasta unay ti panangkalog mo. Panangilisim, panangyaw-awan mo, akasya isakit mo. Amom Alexis nagalas ti ugalin. Makitang, ibagbagak lang ti pudno, umapakan. Kat no sikat ti magapapa kanya. Dahil na ta Susan ti pangapapam kanya. Kasano, kat iso ti pagkat mo di tapuso kan ulam. Agas sawatan. Aklulag ang nagbalingmat akayan ayat ko idi ni Susan. Ngamita, awanin, tasikan tinayat ko. Mawatam! Among banjong, kanayon na kapasakitan. Ngam ni Susan, saan mo apulos ang naitulad a pinasakitan? Ay ako, makauma ka! Talaga matakauma na ako, hindi pa lang! Tanga ka ditan! Sige pa, tanga! Nagalas ka tiyo gali na ita, babaen, mangibabaen. Bayaman ta kasarita kida. Kasaritam, paamangan mo mapagsasawak na ita. Ay sana bakit? Amangan no ibagana aman nakibiyang ka iti parikot da nga gasawa. Uno saan amangan no ibagana akong sentidor ka. Padasan na kabakaraman kanyak. Maturturan ti otak di asawan ay ti kasta akaiimon na. Kasarita kayo man adwa. Tatila pagapapaan nyo matayin. Kababain kadagiti kaaruba. Tatang. Banjo, asawa mo ni Alexis. Rumbeng nga ipatig mo. Isungarod niyan kalaysak, tepat patag ko, tatang. Ulbod! Alexis, apayan na ko na mga ulbod ni Banjo. Anda ka di babae na ita? Ibagam, no na babae na. Tasyak amismo ti mangtong pa iti na ita babae. Asinaw ti babae na. Ibagam, tapno masulbar ti parikot. Di ka matagtagaray. Kaawatan, awan babae na. Kat mo tinapalabas ti pagimimo na awan na saya tatong palda. Awan pating nga na ita arire. Iso asya kon ti mangibagbaga alipate mo tinapalabas. Katagdama, ti asikaso niyaw. Tinasayaat, apanagdinayaw, ti panunutan niyaw. Sana tinapalabas, ngawal serbina. Tumaraigid mo't kantilwam. Kasanumat ngamin tatang, impatid na itikas doon ay daya babae. Asinaw? Ni Susan. Adan asawa kan anak ni Susan. Ngam iso ti first and last love na. Pagkunaam. Di na pulos pinasaktan. Ipatay na ti saan na pan nakakita kan ko na. Ngam no siya, oray di na makikita. Ingkam kamat na ti bagi natin ni Susan. Ngam siya, oray panawak kawan ang yaman na. Isuan ni Susan ti kapatgan iti biyag na. Imbagam kumaangag balbaliw iti kaiimon na. Kan kinalaing na asumanaok kan umapa. Nay, adda na masakitan no kasta ti aramidan. Makaumamat ngaminan? Bayam langit na bakit? Makaamiris dan tumot lang. Kaano pa'y? Paliiwan tapaya. Ta kinasaritak mo't idan. Yak kaya ti kasta amanugang. Rilibukan na ti utak ti anak ta. Di nan tumot ngamin amo nga ay aywan. Adyagay ti ganas mo ang mga ayaw iti kasta tao. Bakit saan ta kuma ang makisagpaw iti ginura dagiti dua? Basit la day ta. Ornusang takit day. Ampang a babae. Amom lakay. Nubalasang pa'y kuba ni Susan, aging gaita. Ibarak ka ni Banjaw, tasubyan nan. Agsinatan. Anyam manen ti basol ko ka? Konsentidor tinam. Onbay na. Di mo awagan ni nanang ko iti kasta. Agpada kayo ang konsentidor. Anya ti basol ni nanang, tapay akasta ti saom. Kaya't nangagsinata, tapno sublang ni Susan. Susan manen? Talagamat. Nangagkunisaritaan na kinitatang. Nagpakadak amapan makityanda ngam sa anak-anapan ta nagpaliiwat. Intulbag ko diri daw ti silata. Ngam nagnaak iti tawa nagsubli ti silata. Isuan na nagkuami na nagsaritaan da. Bastos tinam. Sika namin taging basol! Sika! Tawag serbitin ka! Basol na!
Anjaw, lapdam ti asawam apumanaw. Diyo kumapadakkelon ti diyo nagkinaawatan. Da kayon, tatang? Sika, sikat ti akin asawa. Sigurado nga pa, nak. Kan law-lawan nakmanem no sitkak. Diyos kay. Umay ka, duwata amang lapad kan kuwana. Ay aywam day tatur orayin nakin ka. Lailwam nga may. Kasano lailwag kat umapa mga. Ano samon barok? Barang agbalbalew no ipariknam kan kuwana ti sapsapulan na. Ay aywam, lailwam. Ano sam? Saan asin adagos no adabasit diyo pag kinaawatan? Saan ka ama amangay ayo kan kuana tapno sumken ti asin ket makonsensya iti kaiimon na. At dalasap-sapulan na ken ka adi mo maited iso akasta. Saanan? Itapay? Alexis, pakawanin na kun bakit? Basta saan ka na pumampanaw? Awan, basta pumanawak. Awan matlat iserbik kada kayo nga gina. Agkid-kid dawak nga rodmat tan iti pamakawan kan ka. Saanan? Alamat tan Alexis, pakawanin na kun bakit? Saan ka na pumampanaw? Mapilpilitan ka lang ang kadagitang ay bagbagam. Isang aglisig ata pumanawakon. Nasakit lata tinakam ko, Mr. Lonely. Iso pimanawak nga oray jak kumakayat ti pumanaw. Ta sigurado mabainak ton nagsubli no dinak umay sukunan ti asawa. Ngem susti nireklatan uray taay ayatek nilakay ko. Ngem jak ngamin marikna ti kas iti nadamdamag ko nga imparikna na kan Susan nga ex-girlfriend na. Kastan ket agyamanak kada kayo. Ti surat ngentay idrama ita agundaway kat naggapo kani pagayam tayo Rina ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Nakura pa lang tinagtaudak a pamilya. Ti paidrama kita kat ti may papani ti kinaubinga medyo ubing ti panunot na. Tapno nalawag ti amin rugyag ti agsalaysay idagtawenak iti 25. Bueno, gagayem, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam Arina. Ay, una yun aya. Naglaka nga agrugit ti parangan, no, adote kayo iti arubayan. Naglaka nga aggango, dagiti bulpulong. Nanay isa. Ay si Kamat Bobot. Apay. Pawan? Pumayak lang makitugtugaw. Ala, agtugaw kalat taditan. Adamot tugaw dito'y parangan. Ngamno kayat mo mapan ka di taunag, ta agboya ka iti TV. Nirina ngayon na. Ay, napan naglaba ijay waeg. Di no awaeg. Ijay daya. Ay, amok ijay. Ijay abay titangkay. Wine. Surutak ni Rina. Ay, adayo ijay. Amangan no mabannog ka. Saan? Sige, mapanakaon. Tatulungak ni Rina nga glabana na. Amangan noong tanda ka mananda mabakan papam. Saan? Sige, mapanakaon. Ala, naday napanad. Ay, naglukon. Ay na. Yamam kakday tanga ubing. Kakaasi amaong ungtan kadagiti dadakkel na. Amangan noong tanda manan. Oh my God, Rina! Unay ka na ayabobot, makatigtog ka. Anyakan sa! Suray, Rina. Oh, ang merinda ka ba'y? Magasak iti tinapay, iti tersinan ni Rowena. Ang merinda. Naggastos ka man yan. Alright, akwartak mo. Inter ni mama na iti akwartak. Amangan mo sa Poland Saan? Alakit Mangan ka, katulungan ka lumadamdama nga glaba. Ay nasanon, agawid ka kitin, taamangan no sa Poland ka iti balayo.
Sa anak mo tin ubing abasay. Baro akaw. Kahit kung harod ko man ti mga asawa. Ah? Magkasawa tan rin na. I love you. Ala ni Bobot, tilay bagbaga naman yan. Amo, love nak mo, Trina. Ina, agawit ka kitin. Ala, agawit ka. Saan? Tulungan ka. Nagadaw ti lalabam. Oray para gawgawak lang. Diyak kaya't ngagbanog ka rin na. Sa tulungan ka. Narabian kayo ang naglaba rin. Apay adi mo pinagawit adagos ni Bobo. Napilit mo't namin. Oray an-ano at talaga adyak maibaon nga agawit. Narabian lakot nga rodan ang nagawid. Ang mga noong tanmanon dagiti dadakkel na. Unyarod, ay nananang madanaga na. Ayaw yang nantumot diti balay. Inton ko na, mairamraman tan akapungtot dagiti dadakkel na. Maborin namin nga agkulkulong, nanang. Kaya't na magpiman ti agaliwaksay. Naggapwamanen, sursurandon! Ha? Sakit ti kadal mo. Bulak-bul ka? Awan na rin tinatulong mo dito balay, pumanasyar ka pa ila. Nagariwaw kayo na lang, Bobo. Papa. Oh. Ni Manong. Agkabil. Naggapwam nga minaya. Sila papapanamay. Tinulungat ni Rina naglaba. Kayat mo ti pauto-uto ti dayari na. Intil ba minsan? Di kan mapmapanijay, Bobot, ha? Apay ngang iparit yaw. Kayat ko ni Rina. Kayat nakbay. Iso ti best friend ko. Ni Rina. Ay na! Babayamon! Di mo kabiling taadim. Babayamon! Nakasukat ka mat, Bobot. Papanamanin aya. Ipasyang ko ni Rina, mama. Saan ka arumwar? Ang mga numadisgrasya kay tikanayon nga rurar mo. Agpasyar kami lang ka ni Rina. Dayjay, ababa iti pangip-ipanam iti kwarta nga ititadmikan ka. Adamat kwartana. Di nantupay kayat nga ikak. Agtalinag ka lang diti unag ti balay, Bobot. Di ka rumrumwar. Diyak kayat. Basta da papanan mi ka ni Rina. Agpasyar kami. Saan kayon arumwar, Bobot? Dito'y kayo laang balay ka ni Rina. Taadaramidam ni Rina dito'y balay. Sige, tulungak. Ay nabobot, agawid ka kitin. Amanin mo agungot damanin ije balayo. Apay akasta ka Rina. Di na ka rin kayat akadwa. Saan ni ti kasta? Ngam amangan noong tanda ka manan. Uray, basta dituyak pa'y lang. Alang rod, ngam agawid ka matla adagos, Juan. Una na. Rina, nangukisak iti mangga, kanun adwa. Thank you, Bobot. Ala, agtugaw ta di ti papagyaw. Mangantay ti nasukaan ang mangga. Ay na, nagimasang ti inukisang, Bobot. Kuma, agasawatan. Ay na, day tamanin ti bagam. Bobot, oray anyat ibagbagam saan ta mabalin ti agasawa. Apay, di nakayat. Ay, ayatin kamay. Agtrabaho ak ano agasawa ta. Kabalak ti agkumboy. Ay na, piman matiga tao. I love you, Rina. Please love me too. Agkasarta lagos. Bobot. Agpakamatayak na di nakaklunan. Pay-paysok timpaka. Ala, saan Di ka agpakpakamatay. Dakas ti kasta. Basta agpakamatayak. Aramidak. Ay sus. Undang anyat orasan. Ni, maluman. Ala, agawit kan. Sumbatan nakpay Maturog ak dito yan. Taurayek ti sumbat mo. Ang gilat ako. Ay, Bobot. Anya kamatan. Tandakan tumanin. Uray basta urayek ti sumbat mo. No, di naksumbatan. Agpakamatayak. Ngam no sumbatan nakitiwan. Jak aramigan ti kasta. Anya?
Sige. Uwanan, aklunan kan, basta agawid kan, tangi, malinmanan. Yes! Agyaman nak! Yes! Labnak ko naktumat! Agayan ayat tangaroon, yes! Ha? Agar aramid ka, Rina. Mamnam na malakit di dayjay. Najakmat namin aklunan, kat di na kayat ti agawid, nanang. Ay namnamaan nan nga agasawa kayo to. Makamuditan Ay wak tumanan, nanang. Papa, kukwartaan da lang ni Bobot. Sino? Ni Rina agayon na Aniya. Iso ti papapanan ti kwarta ngayt itidyo ni Bobot. Kasta ka di. Katno ka na yung ti Ruarda. Tila pagpaspasyaran da. Kat ni Bobot gasgastos, papa. No, apay mat amanang gondaway day jay agayam na. Amo na lang arudo nagasjay day adim. Gondawayan na pailaeng. Unya, Rob? Gabuta uto-uto ni Bobot? Kukorta na matel? Ay, Diyos ko! Saan apod mo dayta, papa? Saan naman ang gondaway ni Rina? Iso ka no ti papapalanti kwartam. Wan, ipilpilit ko. Nung di na daw dawatan. Likli ka mo da dya tao. Apay ngay, kat agkasar kamin iti mabiit. Anya? Agayan ayat kamin, papa. Lab ko ni Rina. Lab nakmal. Anya? Bobot, adada papakan mamam. Umay da kasuksukulan. Anya? Bobot, umaykan. Agawid tayon. Urayak pa ni Rina, mama. Adda na panan na. Alaw may kakitin. Agawid tayon. Urayak ni Rina. Baybay amon ni Rina. Basta umaykan. Agawid tayon. Dirasem. Madlaw ama kaung-ungat ti mama ni Bobot. Di sinukunda. Nanang. At hapon da ako kwartaam ni Bobot. Akon gundawayam. Bayan nyo noan niya ti atapandah, nanang. Basta siya nalinis ti konsensya. Jak gundawayan ni Bobot. Dangtang kayak lang. Tajak kayak nga garamid iti maditi anak da. Si Kanti lumiklik. Nanang. Jak kayat nga agpanunot iti dakas dagiti dadakkel ni Bobot. Jak kayat nga ibagada aman ang gundaway kaagayam ti anak da. Jak kayat, Rina. Jak kayat ti maya pupok, mama. Papa, lokatan niya ti Rina. Ay, kungkunan! Surusuranto kang amin! Manong, tulungan na. Rina! Ay, apo! Dito ti maghanap mo! Rina, tulungan na. Awalan. Siya kung makita ni Rina. Sana mabalin. Masapo na makalipasak. Ikarikatak. Rina, di ka pinagisang sa lapay. Naso. Madamdama ba puurak pa'y dagitoy. O, nanang. Rina! Ha? Bobot? Naglipasak. Impupukdak iti silid ko. Naglipasak. Anak ka. Akasawa tan Rina. I love you. Agtraitan tapno didak makita dapapakin, mama. Bobot, saan akas ka rin na dito ngay bagbagam? Ay, ayatin ka unay, Rina. Kayat ka nga sawaan. Ha? Ikutsiyo, Bobot. Bobot! Ilamagnak, Rina. Tsak kayat ti sumurot ka dakwada. Agawid ka! Umay ka, Bobot! Tsak kayat pa ba? Umay ka! Kayat mo, tamangayabag iti pulis! Rina, tulungan na ko, ma. Umay ka, Kidin! Diyak kayat pinatanggang tulo na, ha? Umay ka! Rina, ipatpatag ka, Rina. Ang subliag ka kasarta. Rina. Ay, Diyos ko, nakakaasimot na Bobot. Subliag. Nakakaasi iti pampamay ang nagiti badakkel na. Rina, anak. Maasya na kinibobot, nanang. Un nga rod.
At apan da nga may nagungundawayam ni Bobot. Iso nga iparit da nga umay ditoy. Amo ti Diyos, nanang. Jak pulos pinanunot kin inaramid ti manggundaway kin ni Bobot. Wana, amok day ta, anak ko. Ngam anya nga rod, no, iso ti panagkit-kita da kada tayo, amarigriga. Gapo siguro ta marigrigat tayo. Iso akas ta ti panunutan da, nanang. Rina, nadamag mon. Ti, anya nanang? Impanaw da ka nun ni Bobot, dito lugar tayo. Anya? Intugot da ka nun, ija Amerika. Napandan ijay. Anya? Masyanak itigayam ko, nanang. Madanagan na ang mga noan niya tiramidan na. Sigun kan ni Bireng, ijay da ka nun Amerika ngagnaag. Kailiw kun to lakit din ni Bobot. Kailiw kun to, nanang. Uray kas kasano, nagbalin apaset ti biyag ko ni Bobot Mr. Lonely. Gapo, iti kinaanos na kanya. Nagbalin ang napateg ni Bobot iti biyag ko. Gapo tanabayag ang nagkadkadwa kami. Ngamidawdawat ko langin, sapay ko mata, ni Apo Diyos timang tarabay iti gayem ko. Iti sa dinuman nga yan na ita. Ti nagsurat, Rina.